guys, good evening to all. Welcome back to Chumpa Vlog. So finally tabuk chung Ganesh Mandir thangoi tongo beraini bagoi. Hingke agio ekbar thamani hingke tarpai hingke duibar rongnaikha. Nawar basu kai sibi tongo kai tabuk jasu kachang liya beraini aram. Hingke to guys ani vlog no first to last night plus skip khai chat hingke oro sogoi kang kai funuknai. Imo hingke lamani saka gan tanjak kabani bagoi awas khailia over voice khaikya ang to finally hingkai chung tabok sokpai kya hingke bisingo thangoi tongo matai khulumni bagoi hingke nognai tongdi kat khai skip khaya jar hingke tabo bisingo thangka bisingo thamani se glass tongo hingke o jaga aina naila tikha ang kaitini hingke asuk borok koroi je first time ang phai borok hingke borok kabangma tongo. Alay rang sikura alay. Hingke tabo kaisa chikon sasu tong jaga go phaikya achik tongni bagoi hingke neke sa photo bujak no wow o jaga nai khai nukhono andar ongkha. Good evening guys, hingke finally tabok mai chani bagoi ready khaikya hingke imo hingke buchu lakchu mosorka thangbai khaijak hingke chung hingke je jaga thampung sini Tripura sarni muimano naidi pura lucky hingke mongkai mai wow hako tulung oi dongkha bap lero gano hingke mongkai fish by 42 miyani. So guys hingke mai jaga no tabok baite family market ni hingka su thokya chana mosla roni belum nosto khaya jar kai khachi roi tonai rokha o jaga bosta kobo buchu tonai rokha hingke karan hingke o jaga